Dobar dan, ja sam Ema Vitković, dobrodošli u moj kanal Zdravlje lepotema, zapratite moj kanal, također možete posjetiti moj sajt. Danas ćemo da pričamo nešto o tome kako možemo da osušimo ili konzerviramo limun u dehidratoru. Naravno, limun je sok koji može svugdje da se nalazi se u našim zimnicama, možemo da ga koristimo za razne sokove, smutije, i možemo da pravimo razne džemove, sokove i tako to. Znači, pored osnovnih načina kako se zimnica pravi, znači, mi možemo također limun da zamrznemo. Limun možemo da zamrznemo tako što stavimo papir i poređat ćemo jedan pored drugog i staviti na tepsicu i u zamrzivač da bi moglo da se limun, kad ga stavimo zajedno u kuticu, ne sastavi. Također možemo da pravimo razne likere od limuna, možemo sirupe od limuna, možemo razne limunade gdje možemo da ubacimo razne ukuse. Znači, limun možemo da koristimo za bilo koje stvari. Eto, ja limun recimo koristim specijalno za recimo čaj, ali naravno ja ga osušim, operem, osušim i onda stavim ga u teglu, onako osušenog. Imam, na primjer, za moju pivnicu divnu dekoraciju, recimo, ili na stol, ili da se stavi, recimo, u neko piće. Naravno, limun kada se osuši, on će malo da izgubi boju, možda će biti tamniji, ali ćete moći duže da ga čuvate nego što ćete ga potopiti, recimo, u vodu, ili ćete ga staviti u zamrzivač. Ipak će mnogo bolje biti, recimo, ako nekome u čaj ubacite sušeni limun, on će naravno se vrati u svoje prvo stanje, a ako ubacite zamrznuti limun u čaj, to neće biti dobro, naravno gosti se neće složiti sa tim. Danas ću da vam pričam kako da pripremimo limun. Znači, prvo limun mora da se opere. Evo, ja sam ovdje moj limun potopila u rastvor da bi odstojao. I naravno koristila sam ovo sredstvo. Ovo je iz Zelenog puta, deterdžent za suđe. Ja sam se oduševila s tim koliko on čisti toksine iz kore limuna, jabuke, obavezno. Znači, potopim jedno 10-15 minuta limun ili jabuke ili bilo šta u to, recimo i grožđe potapam da bi mogla da izvuče ako je neko grožđe kupljeno na pijaci, prskano, jako su nam rekli da nije prskano, može da se desi da toksini utiču na vaš organizam i da vam bude loše. Sušenje kriški limuna je zaista jednostavan način, također možete sačuvati bogate ukuse ovog voća. Znači, sušene kruške limuna možete dalje dodati u topoj čaj ili koristiti u raznim receptima. Limun se može sušiti u dehidratoru, što ću ja sad da vam pokažem, u rerni, pa čak i na suncu. Za dehidraciju, recimo u dehidratoru, vam je potrebno na 45 stepeni da stavite limun da se suši, ali to će vam trebati nekih 24 sata. Također možete da to uradite nekako malo brže, tako što ćete staviti na 55 stepeni, 6 do 8 sati, i tako da u rerni možete da stavite na 2-3 sata i to na 75 stepeni. Vremena dehidracije će zavisiti od toga koliko su se limunovi osušili. Recimo, kada se limun osuši, on treba da bude čvrst i kada uhvatimo ruku da ga možemo da ga polovimo. Ako je mekan, to znači da nije dobro, jer ako mi taj limun odložimo u teglu, može da se desi da se limun ubuđa. Tako da limun mora da istisne svu vodu iz sebe i dehidrator da istisne svu vodu iz limuna da bi limun bio osušen i da možete da ga čuvate. Evo sad ću da vam pokažem sušenje limuna u dehidratoru. Ovdje, kao što sam rekla, sam potopila limun u vodi sa deterdžentom, koncentratom za pranje sudova koji je biljni, tako da ne može ništa da bude skoro. Limun sada potrebno je da se opere i da se dobro osuši. Kada smo oprali limun, potrebno je da limun osušimo tako što ćemo da ga stavimo na suvu krpu i dobro ćemo da ga obrišemo. Znači da bude totalno suv.
Znači bitno je da limune sečemo tanko. Ako i primetimo da se neki limun recimo pokvario ili počeo da menja boju, odlična varijanta jeste sušenje u dehidratoru. Zavisno od toga koliko sečemo tanko, toliko će da nam se brzo osuše limuni. Ja to sečem tanko, nekih 4 mm, može i više. I naravno ređat ću ih na ove poličice za dehidraciju. Možete da ih ređate, ako hoćete, jedan do drugog mogu da se dodiruju, nije problem. Znači to bi trebalo ovako da izgleda, može da se dodiraju, nije problem, znači bitno je da se osuše. Evo limun kako bi trebalo da izgleda, znači tanko isečen, da bi mogli da se što pre osuši. A ako se desi da se ne lome prilikom otvaranja, onda ponovo ponovite postupak na 3 sata. Evo naređali smo jednu policu i stavit ćemo u dehidrator. Evo druga polica je spremna. Sad ćemo da stavimo i to dehidrator. Možete se u svaku drugu da stavite, a možete u svaku, znači svaki renc, svejedno. Bitno je da se ravnomerno rasporedi u dehidratoru. Naravno, recimo ostale su neke korice od limuna kao što imam ja. I šta ćete da uradite? Nemojte da ih bacite. Možete mnogo dobar čaj da napravite od sušenog đumbira i limuna za prehlade i sve ostale stvari koje vas muče grlo, nos i treća polica za dehidrator je gotova. Sada ćemo da zatvorimo dehidrator i uključit ćemo ga. Znači na 8 sati i temperatura 55 stepeni. Evo. Znači 8 sati i 55 stepeni. Evo, izvolite. Znači sada su limunčići suvi. Znači kako ćemo znati da su suvi? Kad ih pritisnemo, treba da se polome. Ovi još nisu gotovi, ali evo na primjer ovaj je skroz suv jer nema vode i lomi se. Znači bitno je da kada limune osušimo, da se oni izlome kada ih izvadimo. Znači ovi recimo još uvijek nisu suvi, možda zato što su bili malo deblji, ali eto, tako treba da izgleda suv limun. Pratite moj kanal Zdravlje i lepota Ema. Limunčići suvi su mnogo dobri za sve vrste čajeva i za sušenje su super, može da se koristi kao dekoracija. Vidite kako to izgleda, malo su promenili boju. I pratite moj kanal Zdravlje i lepota Ema i saznajte mnoge fine i lepe stvari o zdravlju i lepoti. Sušeni limun ćemo da odložimo u teglu, a pre toga ću da proverimo da su se dobro znači krckavi su, vidite, i odložit ćemo u teglu i stavit ćemo na mračno da ne bi izgubili ovu boju. Hvala što pratite moj kanal Zdravlje i lepota Ema. Osušite kriške limuna prema uputstvu. Za sušenje limuna morate da znate da su tamni i nemaju baš prelepu svetlu žutu boju posle sušenja. Zato nemojte da se iznenadite kada otvorite dehidrator. Suve limune naravno možemo koristiti na razne načine. Možemo ih preraditi u prah, ali bitno je recimo
pošto je limunova kora gorka, da ako želimo limunove da osušimo i pretvorimo u prah, moramo da sklonimo koru od limuna pre sušenja. I tako da limun nije potrebno da se blanšira prilikom presušenja. Znači, bitno je samo da se on dobro osuši na krpi, kao što sam vam pokazala. I želim da se zahvalim. Znači, u sljedećem videu ću da vam pokažem kako je ispalo. I želim da vam kažem hvala na pažnji, zapratite moj kanal i slušajte Zdravlje i lepota Ema i sajt Ema. Hvala na pažnji, doviđenja.